Tuan kait kuburan nilap pergi kuburan ketrin kai pep ni tuan sekarang antikan when kakawait the trail ni trail ket patrapan kuburan ranwat ang siukse tiban ketuan pateng o William miniminin penay o sumatangkan sekulin sa palap o mawa ito al wow pan kuburan nilap o nilimar wasala pala bispao pro nilataw ketuan wow lukan lang so kapnan win Bombay lupay no William Bego Koros no sustang nan talian kawat ako senet nagtaykin yeyas pa delegation Madolenihmw Israel kan melikut tabatang ketail wow toror ong kaunin school mele uya kasanen ranwat kawit kan ranwat kenai kan kapakan nono kan sirikan uktail koros ranwat ketail eleket patrapan kuburan crown itu yang ketail kuaki ilame organizing campaign macam le kupure o sama magitu ada mek kemudian ranwat depan kona yang ketail mungkin kolokol sama ketail tia ko wow ko ye apol patail makauno ketin kuburan kan ketail mon mekoros ong pun piput ketail patrapan ranwat pan kuburan peketailen yang wow niki o yang katete ele tatok mau memie nani rairen pareu me option school bagi yang arkabna o sama tail wen pun kem patren legislature I sama tail tosanen ranwat telpan kabing yang kauno pure enila kawit pen week what ya kag mie ekak poita o ekak sana mau rano telpan ketin katete poitan sirikan poitan sombatangkan wan tatok mau mie alanganen kuburan kamna alanganen county school o legislature alikan koros mesawas pene melayang ketin ranwat atel katete poita o linganen ranwat tame sansal ranwat emiayar nan wait ikaw amen ulianti school wat penay so matanga no kapinggiyang option school pwede out of an week what siyang ni kawitan option kapna o student legislature ime week what miyet o ime ran what miyet ay sab matel kaping kayo matkanin alanganin kumail ko dekat pena kupuramail o auditar ketti patudian ranwat pan kupuran ispawo kron trail pan pil kapingki orleben ranwat mekati tigi eu pene yer kertan way tetatokeo met masen te tim mereli wong ponbe we ki ponbe sarawe yang kelap ye ke boleh bentato ipatawan walianti krono kenai kanen school wat sambatanga no patawan kapingki orleben ranwat te karwat o patawan tagi me tame mie tailen ketin chokawai mo kolawai nintuan show sei kai tel koros pan mangi te wewe ki patawan me warapot niya pan seiway tuon warapon anane sei lawasagis anane larin patil treyo pues sei lagan waron kaklel wasame sasay ikamele me kupuran ka penamat kali no isipawong sa pelim school kanen wil Madolenihmw eu pene sawas pene minimin pene imen tosane taga korosen pukawat magtail pagi yang kebenaran win Madolenihmw
ay imet itu ngal sakarata minimin sawas pene eu pene ika pe penta to ere kalanganan isoga ti masanan kosam mabiya lan kairakton at kay sintegan puen kaksaysal bang prangkapnan wal pumpe lan program akin patrowan sakaratan kosam lelkitriyayo pil sakaratan kosam ranwat masanan kosam kapulupul muna tayo pan katiyang o pilkorga pa na sakarata tamasanan kawit iman isunahan kan o katuwa tungsak en piliyang kapengki sawasakan makapayata sa pulmatayil katpanan ranwat may isang US Embassy, China Embassy, Australian Embassy, sang Option President, sang Honorable Perny Perman, sang Honorable Esmond P. Moses, sang Honorable Peter M. Christian, sang Honorable TMT Net, Ace Office Supply, Caroline Fisheries Corporation, Micro PC, NDOE, Pil Sawas mga termet, amet kan may pampatrowan, saksagargi ok tail piluyaki eu kapeng gaki sawas ba eleta poita sa pulbatail toto lertor klok masanan kawit may bahay sa long trail melel trail sampatangkan principal kan o seri school ay sukset Iban patrowan luka sapul matail legislator the Honorable Ricky Carl and kakuya keynote address on tail ranwat. Kalanganan MC ito gusto po kan kawagin niya dahil ibang patrowan. Muna ibang patrowan nan kapuko kasampalwad ay patihan sa karataan Tigan Martin upil utod ton kupuran isunahan kan dan Uwin Madolenihmw TMK ay cungal kay po ni pan kupuran wasa labis ka wala pan kupuran isunahan kan wan ki mo sa kron tor wawad ang pan kupuran sa pulmatal ka binanuin pon pe men gadar labalap and Uwin Madolenihmw wow toro rong Senator Yohanes suwad pada pangkupuran iso o yang ay Honorable Senator man kasi wiyaki eo nan tataw kasampalan rangon mohon kisong ko pong labalaban Uwin Madolenihmw mohon ki speaker o iray chawakan at menutinsap ilwaon ki naaliyam Mr. Lawrence magulian to ikamalala mga Vice President dan kan taga-karapat ni yang apa-apalikan kan kamarayan and national government. Wan kemalal karakterin kampahan kamarayan and supplemental government and Bombay State principal kan sumpatang kan o kecil seri school kan kawasan di kan karakter yang kapina
iraya ukiyang principal kan sumpatangkan papa nono karayang adeka eupene lemom memiyan sewet ele masa ini so icaran kawit kesempalan ranwat me kawit pemia nan main ligoyu me pada modal magajiji ke me eupene Uya kaya lepas sabul madail kuitakan karena sepen sama neo penawat biar naik sayu me second padawan enuman karena mie Muhammad matan atan kinali yang mamu kita padawan rawat medetak Elementa en wairem porumen rabang wairi pangkatira emen poruo erbegitar en yang poru silimen rabang irak tawi pangkatira boren wairen tago sudah paduan emen poruo kan padu aro emen kan padu mesiso emang kepindah mempada siapa labut tolul dalai kon momot kon cakain pan ketuan area semua rajab tawera dago kalalapak naan puru yakowe paduan yengai tolul tato masiso atene yakowe puru paduan yengai tolul tato kepindah bil paduan yakowe puru yengai Elel pangkatira, purwo ko kondodagar pun tak kaya pangkatira. Saiwat, second kati red and one puin kayu buaki. Uyamen kajaman angkit kesempal pen udud pen. Ele nan sama ne benekan beban miye. Mai bangkale pi kagade matang lella. Ay wisit pa mararang o ay puro to pil kagadepan ama kitaiban eu ko penata ay silok ale ada wisit pa kagade icar o ada mongit pa pilkin lengan ay saywat may man pa sa nagi ay tungal sawas nan ran kasampaluwat puegi kuitakan memia sansal magday Madolenihmw tanay way me katipinagin jabin tagar marahin magintagar pun bay kintagar kacay mas amo ini me kareta kulaw kaciyang lamon marahin katipinay patpatawan ng kapuan paligay magmagin government uya magmagid kulak kasan tu kulak tuaw ngay yang magmagid ki kulak magdagan masani ta padawan kadipina mawiwiya arya kalangan kabina ko ki argajen puligiti obutungal kulak o yang tatang ki kulakan wain Madolenihmw dan tatak kesampal me kukutar pan kuburan ni sanankan kue Madolenihmw man kagpajang kosantin kemban kamarain magmagitiar sang niya to dararanwat o nintuan ay padawan paano mo saglalakap pan kuburan sangoro ni sekulin salatak ang kumail sa school kan ranwad wada kesampalian government kit kan mawiya wuliya pamail o wiya son papa asa kamalti sangat tatak kosan tidak mitu kosan tu bosan kag patian kapina niya pang kapil ketuan pe patian terakter principal kan sembatangkan
kata-kata man wawaw naki o kasakasarawi kuitang kembang kamarayan nan punping. Ang kumay sa Batangkan may email serupukat mapana paliway punping lakam pali agasumpal amay tungal kaway. Ente media niyo patiangaw ente media ni wewe science, tapi wewe social studies, and pasan pun wow. Hindi alata mapilkir nan legislature, nan politik masuk wow, may ngapan sudah kakwita. Ay kamelele me, ime pun peywat pasan kiku wow. We eupenen kak miye. Numom kas-kasan isal kapag-kabil tuon pa inan wikwat. Patatangkan mabaan miyarahan wat o makumail sa school kan pan paw sila kan pali angkak paita. Yet po ko magdahil tungalan ki. Dan nakumail me patrowan. Ako may po ko ki kawait may sudo patrowan. Kumail magkak. Ako may po ko ki may sudo kak. Kumail me wewe, aku may pukaki sa ngkin mapili sa wewe. Med kasampal po ni aday pan ketway mobile. Ante miya mapantala. Dahil na yung ketway o yung penol lelang wasa magdahil o yung raman ko magdahil pandali. Kasampal ki kawait me kin kawait ki John Wayward niyat kin selo abiyat padawan selo kin wen Madolenihmw ajero kung worry ano may kupuray tungal kawait and may sangan ranwat anpil payan kawait wo selo kin wen Madolenihmw ang kumail me selo kanan wen Madolenihmw may isu kagyan tatang ko kaway. Akala tang may tayo pakarwaro kaipan kapinsag pa na pangko puron iso. O kadipinakir agdahil pat pada basen. Aimet itungal sawas may sangan ranwat o ipinmempleo kapurayan nintuan ay pateng delegation in Madolenihmw ng legislature o uya papagod pukuan may sangan ranwat legislature case mayang aki office speaker o rail officer kan uya at tungal kapung weki legislator yang tungalan ki kapukuan kawait tatangkan madaftar niya ito ledatoran kailangan ng pukulan isoka tapi na yang ikan kesempat ki melal kumail sa rin school kan no kita pernah pada bangku permiso. Oh, papa nono kan, me kinkaw na bata sa school kan, porang gagak lelo to, nan para school, alayan kampang school, kak lingilingan nagi kuitan serikan di mesyang rawat. Kalangan ni soko o kalangan ni kapina. Erere itu hal sekarang. Kalangan lugar langso kawait hari momen kawait mo sempatangkan mailan truk kulok airman truk katman sakarata toro reo magunangan bil saisal ong trail ranwat ay sumaw trail paankakan patroan sakaratayo mabay saisal sang sapul matail kapna kayo and Wayne Pompey Honorable Ray T. Oliver.
Kanen ko promoy tayo mon me karo si tungal sakaratan wow pan kuburan sa Matay Court. Apoy ki ay tungal sakaratate patunin lang ako nang melalian patun tiyang ki. Ay tungal sakaratan wow kay puni pan rakson pun piyu. Patun wow ni mon sa ko iso ko ligan ko nanalang ko nan kaniye ko oloiso suriso kalientiyak nan pun piyu. Itungal sakaratan wow melet to ke isinankan buin matalanim lugil lang so lupain kabalap taken dan sabon matay palientiyak bebilket tepatapan kuburan isaranwat labalapkan sang Canadian government sang ada takesilu national, state, or municipal government. Itungal wow toro and bintoke Sapul Matay Wuliapekan and legislature case. Honorable Senator Karusme, get the Pataban Kuburanisa Ranwood, Pateng program Kasambal in Ranwood. Itungal Sakarata wow toro and bintoke acting menin Katar Lavalap in Wayne Madolenihmw, Chief Justice. Wayne Madolenihmw, Speaker or Council in Wayne Madolenihmw, Chorus. Wow Toro and Biltoke Director and Kempan Kamarain, Honorable Stanley Etse, the Nanso Wayne Madolenihmw, Assistant Secretary and Palian Education, FSM National Government, Ye Naliam, to Mr. Lawrence, PTA Pohnpei Port Chairman or Board of Directors in Education in Pohnpei, Staff in Education Giralkan me apapalir kaskasane program bugat certar nieto nel ranwat otan kim saklalakap itungal wa wen biltogatikan o palin momot sa karos mayangket tebateng program in ranwat malgatin kupura pasagis may paan patuan manokela malkatin kaitar nagubarakan boyki social distancing mamiya karatay tungal sakawa sudan oktot ay tungal kadamen pilgagskin salamala itungal wow toro and biltoga principal kan koros in school in Madolenihmw unsak itungal wow and biltoga sampatangan koros besansal rangot o korusye tuan sampatakan win Madolenihmw kateng pejekan nantun Pilwaw toro and piltoke Papa Nono. Son ko sanakan nan Wayne Madolenihmw. Ipil menwaw na kitong school kan. Mepil karapen ko sumpalin ranwot, talket kipen ranwot. Pagtailan kak. Yang kamelele utung tureniki depil congratulate 1.9 school pukat. Eriamo malgatin ko pariyan patron Willianti. Opsin kabina, sabon mamaylo opsin kabina ang tuwing uya tungal kaping melentan kuburan isipaw isinankan labalabin Wayne Madolenihmw unsak government in Madolenihmw opil momot sa mebilyang paten nan Wayne Madolenihmw ranwot o raikan koros me apapali tatakan ranwot at tungal kaping poyaki at kapyang paten tatak ko sambalwot me uyawiyar tar walu ye tar keluak ke weletak net metai ket kedlale esansal menan tar toyo esito yani moket wot me e patosilina ne wewe apoy ki atai ket tepat patonan kepin saletiu mere patowan atanik takatan ki COVID-19 karenger sangun tatak tot e poyegla opil bukitagla tenkak pungen sabol matay apali kepin salet wot kwete patoto teleto winton I suragak patowan metan pelasang mokan ikabarbar ko me masen kabulbul keynote speaker pil mayor sota eu patom ikak patowan metan mausang mo
Aimen sakar kita ira kay ranwot. Intungalan kiyan siya mau. Yan purang kaprayang itungal kapeng melelong opsi school. Melel tan kawit pen director tan siya way Madolenihmw to Stanley etse. O tondo talkin education pon. Sangat nan way koros nan tunti. Kasandu bukat meleliteran wot o tan ingsik lalakap. Yei wan tatongkay sang tatuyo tepat taker. Me patolar lel ran wot uipil koporborki. Me tan bil pat patoko. Nan atay kat penarawot may patrawanta po utung masin the keynote speaker mamiyayer. Joint school o sempatak the teacher of the year, the student kan the joint school metungalan ki 4-point GPA. Yei sabon matay sonta tawagin euran. Remain patawan sakar kita ranwat enutung o teyan. Nasin table keynote speaker tame sansal. Wow! Kitay katki sabol matay joint school kay ranwat sang school kan koros mainin poita. O tungalan kiti 8 plus 4 na wawi 4-point GPA. Bepil pangkak kamelele yang kupur o kitay koros. Lautan pinakap o manakap wat utan kan salutatorian def salutatorian nana right tungal class euran mekaran. Aye may men patuan kapitayang lalokong pukat marain pukat kaya sansal sang nan nasin magabulipul eupen sapol matay timen ranwood bil sansal bil sansal sang keynote speaker ong ni wow eri ibilmen purang kalipulipu itungal sakarata megin patuan pasatikan etaninin ma etaninin kaselel etaninin kone sirimen metungalan ki 4-point straight en kau nak oramen wat o tame etan kak uyala euran o tame etan kak kateyeng way te penini te kitay parusien nan irabukat chorus na etan kak katoway ni koneng opung ayamenemen joint school en kak Pren Peter Krenteni oitak tami men uyala euran. Sangon pukota mi tangka katayan itungal penini, itungal kosan, itungal kosap way. Erinan poita pukat dahil mamasani 4-point straights metan valedictorian te salutatorian. Aimen kapatayang iro pukat puen kapatayan. Eupen wow, puko o mele. Ebanso ninin lingan mele opung. Masirimen meninin marain o lalakong. Aptungalan ki wow. Ebanso pininin koneng mele opung. Masirimen menin 4-point ninin lalakong o marain. Aptungalan ki puko. Masirimen piltungalan ki 4-point straight sang niya school kan. Apil tungalan ki minimum. Eneu pene, tateng penini o metekan. Esopil koneng mas seri marain men. Sang nan ten pasakan potong nan brain school o looking school. Tateng sa voluntal tiyak o momotso. Niyakan lalukang la o marain. Ayon pil tungalan ki lalukang ap kapatayang melen. Erma eu pene wow ko o melen. Tana pali o paleto terupukat ong serupukat maininin marain 4-point straights ay tungal pagapag nakatapat enutung nasin o keynote address memiyayer pagdailan katway mo po yayi apalpen sa palmatay penaynay way o government pilyang agi momotso pagkalyan tiyak yayi iray manakap o pinakap magtay katin Katpena pag Thailand ka. Karan kipena kubur kipena kawawi opil congratulate right. Ibilmen tungalan ki yang mau yan patrowan kapeng opil pona se sempatangkan meninin po ita. Patrowan ng kapan ni share kan mawan
patuan me Teacher of the Year. Eri pinisangon mo ta. Kapkapungon inin pil ekis sigilasang mo green burgin masoto kumai. Asoto paitan serubukat. Dahil katin mangi tebil patuan me. Paita o kirtan serimen pinjepsang nantian pasakal. Masirimen pan patosan nantian pas me wow. Puko melel te minimin serio pilpan patola. Di parent school kan o tungalan ki iropukat. Sang ni nan parent school kan asam batangkan makawiteng rain. Marain o lalagang nan puk. May pateng science math o something. Ay tungal kapingong sambatang chorus kay tegin Teacher of the Year to. Chorus sambatang. Pirail magkapatabi na iropukat. O kasibuli sa kulmatay sirikan makuitaran. Ay tungal kapingan pilto ko papa noon. Dami sa arkitar ng kapanikis. Sa kulmatay kasigul marain ekintrep sang nantiyan pasak. Ay tungal kaping lap. Pan kupuran pinini. Belot papa noon. Ibilmen jolan ki ang siyang me o bilsekere pan kupuran iso karusian lukil lang so. O melel gulia patel kan nan mumoten legislature honorable senator kan menanat pateng katok kesumpal pukat chapter nieto ay patuan pil patuan manakap kay may patuan yang kunyang siya may si patusili pateng katok pukat ay si pil patuan wasakan bakon yang silent kakil apali po en kak patuoy ete tang niya jayu an kak masriya par pisilpat maka met mi men ka wewe nanat pat patugo tato o patuon kilikilele halakan wasan met patapatan kan wasan me wala kan sibil jingolan dia siyong mga po sen kak aleti kilel pukat o bilan siyo mga po ki sinadin Madolenihmw ketin napabali sa puntal ofisin TNI Tonte State. Pilang suma po ki Honorable Senator kan ketwasagsit Melel Chairman in PWTC Senator Mofik pil pateng tal rango. Betan ka kapali pateng kuburaniso TNI PTA o EPA kakapali atay robkat. Ning kapanagis isinangan masa niyang yan. Memian milyon kay sansal kuneng tal napali lamon dan wikan watato. Dakat pilapali yalakan memian. Ipatuan kaping kiyang iso o patuan yang itong alutut talent katlamu pundan milyon pukat puin tayo telimau kakapali tamak tayo katin mamasa ni ran kung tayo suka katpeno parang kita puitan school in 4 point asabol matay lalakan epitan siya tumaw pagkakarata aksidenta imen patuan katpadonan itong kaim saklan itong sakarata Imen kaproyeng itungal kapingang Department of Education. Director o staff course let the talk mau sang ranti yung ranwood o pan came sa klalakap. Imen sakar kita yung raruyaw may bilpat pador kan kampan kamarain to education ranwood. Kateng ka-school taken magin code. Kayo programin sabon matay ka-school yung may tiptar salata. Programot katan ki niatero puenutrum sabol matal tonpi studies me kin kolokol kata-kata man o kas-kas kluiki sabol matal mapulapulkan sabol matal tiya sabol matal masin sabol matal patapat at Director of Education pil apapali rawat o programot chapier nan school nan wisono salatak o ganukak 2%. Purnay sugis niya kan po itatatakot. Pwede, dahil pan pinten, school o lautla, marain la, PA degree, master degree, double doctor degree. Abutan dahil pan katin, kata-kataman, magdahil men punti. Dahil pan sabulman ki, sabulman dahil tiyak, upul ki, uliroro ki, nasin o patapan. Amelil, metpan, magngkat, ton, kalwa, sabulman dahil wow. Eu program tour mekan po itanan sumbungtan watet ye student takeover day main kayun tare tan chepta se patron tilpagi kuburan legislature o government ikan prenyang utung
when kak sewa se student takeover day, memen trong school kan pilbiltasang na school in Tontay kan, sang kanil kay mekan check kanini. Ren kak kuya kebenan Tontay euran, euteranin February 6 te karyon kabena, te speaker legislature, o me taken. Pagtailan kak pil kayane ki irail mapulapulkan, kongong egin rail may rail hutan pan. Isono paran kakut apali sabul matai way o kata sabul matai larangas. I mean tungolun kiyang sumau o tuane se pilton education me apali tatakut. Pinakap men wasak se tranwut sirpatuan magmaikatin mangi yeyi ilani Abraham o manakap men John. Okay, imin pagitang Thailand kat kiyang ran mayo kapulat. Kacang tatak pukat mie ton irrigation kay mie ang may katin kuburo po itapatawan karay-ray la sabon tayo iral patawan kabang wat ninin mulitak wala itatak pukat matan pitituk pene o so tayo kalwa sabon matay mapulapul ong yayasin ranwa at melil matan patutum mo iso ko dugul lang so korusyan labalabakan ranwat kalanganan kubur korusyan karay-ray tungal sakarat. Kalanganan kawit kapadabat sang sabul matay kapnan wain Tontay. O ay suksat lai sabul matay program saisal may rail award committee beban patrowan pakita iso o katuisak tatoke puen ka kasaleta kapungkan memia. Ayan kak patrowan ng award committee military ay pilmento lato o sakar kita kapungkan o sawas troror kan mepil patutong na sa pulmatrail tatokan ranwan. May isang 7-star Genesis Pharmacy, NFC, Cidic, Riandor, Tuna Kamsin, Excite Foundation, Yosia Enterprises, Highland Spring, Best Buy, Tontay Hardware, INS, Nico, Drops of Life. O ma-award committee, ono batar, ay ipan patruan tror, perantat, o irail kan ba, kopkoyang kowat. Kalangan ng kami MC may katagkupraya ba yung kakwalian tikit award committee o mawa we are tungal sa karatan kay Banilap pagkupuel ay tungal sa karatan kay Weni pagkupuran wasalabalabi sipaw namar kay Weni Madolenihmw walap pagkupuran isanaan kan. Wow, ambil tahu ke kronin letau. Lugan langsung. Lukay. At yung wow, ambil kakto ke somasin kau sapuat. O yang ambil somaskan koros. O bil somaskan koros. Mayang batang kastian ranwat. Cungalan kay wow. Pangkupuran acting manin Qatar. Chief Justice Albert. Wow lagi, wala ba ususto kang koros sang waywat pilyang akiray kan mabil patrang sang naneway. Wow toror and bilkak to ka Board of Directors, Department of Education, Mr. Chago yang amoy board member kan koros. Wow, and bilkak pa to yang Director Kambang Kamarain o amo tungal Chief kan koros. Wow, ang pato yang pitay korusya. Baba nono sa batak school tuay kan koros o pitay korusya ranwat. May katong kubraya
Pampatawan kit babat buka Sagis. O Sagis Riau pampatwa tawang seri. Ewang seri o ewang sapatangkan. Ari nyaiban patawan akaramay seri. Aman seri kak patawan atungal Sagis ew teriau. Aman meriau kan iban patawan agaratak Sagis kan. O agar sermano apa patutato pakeu o patawan Sagis Riau koros. Orte bantap sang rail to school in ESTM kan. Amen patawan luka kaki senador net kami sawas kita silkong kabeng pukat. Sermanet waita rea kulitia 4.0 GPA niya po yung kaisu. Niya po yung kaisu sang ESTM patalang Antonisha Primo. Pelaman seri Mabil 4.0 sang ESTM Janet Makaya. Pagita kumay seri kanan patpato men koros naktak may lapatuti wa ESTM ha. Ang competition Municipal Social Studies Sermanat Patawaner second place sang ESTM Sermanat ye Anne-Maureen Sena. Pelaman serme patawan 4.0 niya 7th grade sang ESTM Trishel Tiban. Kalangan ng kami Senator Net Tail Kachki yang serbukat Leo Lapolop. Amen. Luka Senator Rapram kami ambil Sawaski Guys siliko Metong Rai Seri Kanang Lukop Kayo siliko sang Municipal Bombay Studies Competition Sermanet Coletier 3rd place Patalang Trivelo Pertinent. Phil Bombay Studies Competition Bill 3rd place sang Lukop Patalang Sunster Shelton Edgar. Municipal Math Olympiad Sermanet Tungalang Gitier 1st place o Sermanet ye Remeclara Robert. Masuk sa principal Aman seri Mabil Patawaner Social Studies Competition o Coleti 3rd place sang Lukop Patalang Yumelinda Elias. Sermanat Coleti Sagis Riau Eu Municipal Math Olympiad niya Coleti 3rd place. Eu Bombay Studies Municipal Bombay Studies Competition niya Palaleria 3rd place. Ye Ashley Thaddeus. Pelaman seri sang Lukop Sermanet Patawaner Sagis Payo. Eu Bombay Social Studies State Competition ya 2nd place. Statewide Math Olympiad niya 3rd place. Municipal Math Olympiad niya 2nd place. O Social Studies Municipal niya 1st place. Patalang Mary Jane Ludwig. Pilaman seri may Patawan Mariao riding competition niya Kalatier 3rd place. O Math Olympiad niya Kalatier 3rd place. Patalang Janet Ada Edgar.
Kalangan ng kami Senator Abram, table kat kiyan serbukat beliau lep-lep. Table padalang skuli sabalap, padalang skuli sabalap. Iban padawan bagitaran aktif manin katar. Kayong sagis ang perfect attendance ni Apuin Kaisu sang sabalap pampadalang Javian Fred. Player perfect attendance sang sabalap ni Apuin Kaisu padalang Shanaline Orlando. 4.0 GPA ni Apuin Kaisu pampadalang Elsin Elias. Servana Datungal Sagas Riau, Municipal Competition Social Studies, Niakolatier 3rd place. O Bombay Studies Municipal, Niakolatier 2nd place, padalang Jacintra Chin Shelton. Pilamay Serva Bil Patawan Mariau, perfect attendance Niapuin Kaisu, o 4.0 Niapuin Kaisu, pampadalang Jessian Elias. Municipal Math Olympiad, Niakolatier 3rd place, pampadalang Sylvester Elias. Principal kong Patawan masuk Rosary. Municipal Competition Bombay Studies niya 2nd place, pampadalang Lucian Elio. Mapil Sota sa Batak. Sermanet Patawaner may Silu. Municipal Competition Math Olympiad niya Patawaner 1st place. Statewide Math Olympiad niya Patawaner 3rd place. O Municipal Bombay Studies niya Patawaner 1st place, padalang Philbert Albert. Kalangan kami manin katar table kat kiyang serbukat Leo lebulop. Tekot lang ride serikan sang sabalap atau langas. Amen Patawan Luka, Chief Justice Albert from Sawas. Payong sagis Sermanet Patawan Aletier sagis payo. Bombay Studies Municipal Competition 1st place. Social Studies Municipal 2nd place. Statewide Math Olympiad niya Aletier 1st place. O Municipal Math Olympiad niya Aletier 1st place, padalang Shanaila David. Laman Seri Patawan Mariau, Municipal Bombay Studies niya Aletier 2nd place. Statewide Bombay Studies niya Aletier 1st place, padalang Shaliva Arnold. Perfect attendance niya Apuin Kaisu, padalang Kervin Silas. Tangko langas. Player perfect attendance sang niya Apuin Kaisu, padalang Princeton Philip. Kolangas. Player perfect attendance sang Kolangas, padalang Jaken Nayowa Adli. Player perfect attendance niya Apuin Kaisu, J.R. Tiban. Kolangas. Perfect attendance niya Apuin Kaisu, padalang Iser Philip. Kolangas.
Provokatenten sang Polangas Dimasha Plemen Polangas Limat Kurma Provokatenten Nyapuin Kaisi Patalang Calvin Chatral Johnny Polangas Provokatenten Nyapuin Kaisi Patalang Robian Rudolph Polangas Lebar Provokatenten Patalang KB Tiban Polangas Municipal competition on Math Olympiad first place sang Polangas Pampatalang Roslyn Ilong Elias Municipal Math competition second place Pampatalang Carla May Rayner Statewide competition social studies third place Pampatalang Shanaila David Sermanat Patawanak Sagas Riau Kayu 4.0 Nyapuin Kaisu Pariau 4.0 sang Nyapuin Kayu le Nyapuin Kaisu Pampatalang Pamela Chin Patricio Pemsa kelas Sermanat Aletia 4.0 sang Puin Kayu le Puin Kaisu 4.0 Nyapuin Kaisu o Provokatentens Nyapuin Kaisu Pampatalang Leron Chani Silpanis Kalangan kamu Chief Justice Taibil Katskiyang Serbukat Beliau labalang lebolok Amen Patawan Luka Senator Perez Perez kaum Taiban Patalang Katslang Irail Serikan Sang Wabar Phone-based studies municipal competition second place o pilihan sa order math Olympiad municipal alatia third place Pampatalang Shilmalay Rudolph Ayay Waidan Ton Wapar Chay Katlang Taman Sarariaman Amay Sari Patrawan Social Studies Municipal Competition Niyak Patrawan first place Yay Tahisha Elio Municipal Competition Math Olympiad Niyalet Year second place Patalang Griffin Shane Perez Sang Taman Ayay met ba kayong sakala Sabul Matail Award ang Rail Serikan Taiban Katlang ang Rail Sampatakan Kalangan Mawai cungan sekaratan kapungo wau kapacepat iyang ay sukses cebang kecing mamang ibene kuitan rai sempatangkan and waywet ong nan parents school me bachelor
Amoy men patuan kasamo Walia pesang kecil Senator Yohanes kemudian kupur kalangan o sawas kita mas silikon kapung pukaj. Kayun kisakis ye Madolenihmw School CRT, the Classroom Resource Teacher of the Year, Aban Pachalang, Rolling Chani sang Changwan School. Karyawan kisakis ye Madolenihmw ECE Teacher of the Year, Aban Pachalang, Maisli Netse sang Wapar School. Kasilungan kisakis ye Madolenihmw Principal of the Year, Aban Pachalang, Elsie Joseph, Changwan School. Kalangan Senator Yohanes. Ang successman patuan Luka, Chairman and Board Education, kemudian kupur kalangan opil tawas kita mas okay kesini kong katong pukaj. Wapar School Teacher of the Year, Pan Pachalang Perselin Mauricio. Punlangan School Teacher of the Year, Pan Pachalang Shra Ringland. Changwan School Teacher of the Year, Pan Pachalang Janet John. Man School Teacher of the Year, Pan Pachalang Glenn Robert. ESTM School Teacher of the Year, Pan Pachalang Joylene Amor. Look Up School Teacher of the Year, Pan Pachalang Teacher Kalio. Osawalab School Teacher of the Year, Pan Pachalang Ashley Abraham. Min pagita challenge leo ka preyang puitap ka cheo lopolopan. O kalangan kami siya. Pilmiye usagis choror. Nintu wala siya kasi muang alarme. Kinsang nan punganiray Teacher of the Year kanan Pompey pon. Akin miya me silimen magin pilipilta poran wiya. Pompey overall Teacher of the Year. Pompey first runner-up Teacher of the Year or Pompey second runner-up Teacher of the Year. Oran watch kusagis pan pachuota nan way watch. Amoe imen pachuan lukan. Wali penen DOE. Acting Secretary, Komunyan Kupur Kalangan o sa Waskita, Kisakisuat. Kisakisuat siya second runner-up Teacher of the Year, Pompey State, o ipatya ni Certificate L, ni Warren Money, o laptop L. Kisakisuat, Pompey Teacher of the Year, second runner-up, Pan Pachalang, Miss Ashley Abraham, Sapalap School.
Kursain mas taropuen. Kudata certificate pagawan kita. Nak certificate praying na sembatag mana yung lakukan. Congratulations. Puan pinsan salong kupurakan. Match ngalen kiti first runner-up teacher of the year Pompey State abang pasyota lakap o ngemeni rail sembatangkan sang Waynet o sembatak meno match ngalen kiti Pompey overall teacher of the year pasyota rayo nan Wayne kichi o sembatak Melsa Karko Melsa Michael Karko ay match me kaim sakalar kuitan sempatangkan akcai pitangkat cemo mangi pene irai sempatangkan me cingalen kitier 20 years of service nan kembang kamarin kalangan ng katawa pa kita rin Senator Mofik Pamayan Sawaski kisa-kisa irailakan may tatawang kiyar ng kampawat taulier sambar riyaisa isang sambar riyaisa kota kayo Sangwabar School Maylin Thomas Man School Alfonso Moses Olanga School Mary Mutong Sangbil Bolanga School Sra Ringland Sang Sabalap School Leander Elias Pilsang Sabalap School Anna Silvanus Ibang patuhan taula Abat patuko ta sampawa ang Sabalap Ansan Alpram Filamen Sabalap Walton Ari Filamen Sabalap Ikperson Kado Filamen Sabalap Eliner Erastus Senator Mofik kalangan ng kamay Iban Good pagkita rin Senator Joseph Pamayan Ben Sawaski Sangligop School Patalang Siligop ang Patalang Julin Usiel Sampil Ligop School ang Patalang Elizabeth Soram Ligop School ang Patalang Sitar Kalio ang ESTM kayo ang Patalang Katsan Shed
ESTM. Fred Martin, ESTM. O kayong sakla Arnett Santos sang ESTM. Ayamat suko magkayong sakla sa Bulmatay Award and Ranwat kalanganan kurang suko kalanganan korupsi. Kalanganan Award Committee o mo na tayo pan katyang nan sakaratan retungiti sa Bulmatay program and ranwat ay bilmento lato kapese yang pang pranso o gatuwa tuisak pilkisen sa wasakan me patutong na sa Bulmatay to kun ranwat may MCS Bombay Water Company, Senator Semina, Senator Walter, Madolenihmw Delegation, non-legislator, Black Sand, Bombay Service Station, Hales and Andino MS, Panuelo, Legislator Taken, Madolenihmw Student Organization, the MSO, o Kaim Sekla UNICEF, Tail Katkiyang Sawaspukat, Keo Lopolopo. Pagtailang katiyang nan sakaratan retungiti sa Bulmatay program and ranwat, ibaan patuan luka Miss Phyllis Silvanus, Maviluya Port Member, and Kampang Kamarain, and Kaktungalan kita sa Karatawat. Kailangan tayo. Iyang soba, pinang so, kapina. Ay chingal sa Karatang kaping wow. Kung sa machay coach kalangan, puwede ay chungal wow, o kaping mong skaw, o loiso ko, seriso ko, pero letaw sa bulmunikan, tikain ko na kini o napalaban siya chorus. Wawang Governor Oliver, o napalaban state government, wawang kitikan Martin, Juan Perez, o napalaban Mumot Sokan, ay chungal wow, ito ko keynote speaker, Senator Carl Luke and Langso, Honorable members kan Sangten Bombay State Legislature, Wambia Assistant Secretary and Epitham Education, Naliam de Quincy Lawrence, Wandikoto Chaikan Sang Epitham National Government, Wampi Acting Manager Labalap Pringsle, members kan Sangten Madolenihmw Manichiensap, Songko Pung Lapalap Alfred, Wachundatawak and Madolenihmw Municipal Government, Wampi Chairman and Board of Education Jack, Member Diaz Joseph, Director Edse, o sa pangmityon na talk sa Office in Kampang Kamarain, ay chingalwa o elementary principals, Sumbatak, Chunatak, Papa Nono, Pinene, PTA, o Melon Steering School, and Madolenihmw, o Karotye, Mayang Kachta de Pachotaranwach. Mga kachin kapuraye, ay Pulian Port Director, o Kampang Kamarain, Pata, Kupon, Chingati, the dog assemble or Kaparan, and Ran Kabayi when Education Day 2021 ng Sapalat Madolenihmw. Sa Bulmatay team, Asani, Eupena Kakelaga sa Bulmatay Puitaka. O Kawewe Pentimwich, Pitsanseller sang sa Bulmanisoko, Masan, the chorus anonymous in Minpele, sa Waspene Ye, Kawai Pentato. Keynote speaker looking at Dansa Pilmasanier, Kacharan Eupena Nitato. Governor Oliver, Kawai Peak Mike Jones School,
Depan, bahan ki 4.0 kan. Pagki lalo kong mau kaselen, apa mail puko, en mulian pikaun, te chonda talk nan ewe ran government kan nantia, government o mozo, paninen puita melen, na kumail pilkapachayeng ewe pene, melen pene, o wow pene nan puko kan nan pungamain. I congratulations on Sirigan Chorus or Principal Chorus Teachers of the Year. Iban Petak ma Ranchon School gan. Ranchon School ko. Isme kinyan play PUBG kita be. Alaw ok may sunog yung my school eh. Isme kinyan kita TikTok. Very human. Kumai sokin eu pene o melen pene. Kareta amai team kanan kin kanan and PUBG. Nan TikTok post kan. Kumai kin eu pene melen pene. But TikTok kanan kin sana mau dengan. O already 1,000 likes the followers. Okay? Okay, pituecha may pauya may ka school. Tatawagan penene. Tatawagan puimpulopul. The answer, amay pan tatawag ng government, the private sector kan. Eu pene, melen pene, wow pene. Pang kapayata mauran naging kalap ng tatawag chorus. And amay penene goes up or way. Yan na kaya NYU. Masani, don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Penay kawewe ye, yaramen how yawi the kaskasik, tama chagwe the government kak sawaseginu. Abtame emenemen kachay kak totong ki sampe na child koyak o sawasegi a child way. Yanger well. Ran nan wikach o kinyanga cha peren kita o kala kita. Kuita ka na newe way o school o pindeleto rangoch nan way na telemin. Kuya ki kuita pukat kasareta tatawa ka newe pene. Yei me kareta ipangulian di sabi ng my board in education director o chundatawa kan kemban kamarain. O wiyat chingol kaping kalangan o sa machay coach kalangan. O korosye, mayang kapayata ko and ranwich. Kalangan din napalap koros. Mayang kesho te pacho te kawawi ranwich. Kalangan on principles kan, sabatangan, chon tatongan, no na papa penene, o chon school and matelenin. Pilkapin kalangan, on penene, chon tatawag ko koros, mayang kamakal masaksit, set up, o sa waskita sa takichina ng ranwich. Kaping ong toners chorus na sa waskita kisakis, ong serika non choda daw. Kaping ong planning o awards committee members and education day 2021. Kalangan lang ong karosye, pwede sa kumail eupene, makabayata o kalanganada tatawagan ranwich. Kalangan ng kupuramay, kasililiya na ito. Kalanganan bes silpenes o yei sakarataw mauyayer sakaratan rituiti sabol matay program soga katagupura mon lawlawan rituiti sabol matay program ranwat misam batang kay mapatrawan kaw na patar kamay trayo puan kak kalau tukuran iso o katiusak mon lawlawan rituit ito ulul sa bulmatay program. O iman bagita kumail kan makaukaunap kumail sugotumatang. Hey, wala teacher pala ba ka sa namin mo? Ang matawag.
Pil puergak sain salong sapul matay katin ranwat award committee pil men pagmangki so itarin tatok maparata amen sempatak mepil uyuyayer puko lel variation tapil tauli sote sain sal ranwat ayay maran sempatak menet Linda Raymond o Saksaban Let's go down girl, come on there, shake it down girl. Mareti, balik to kejayaan. One shot of it, musuh up all the way in the morning. Sell up till the sun rise up. R-D-Y. Yes sir.
kau ke sekolah school kan? Oh, lukan langso kapilangan wain pobe trail chorus trail katin meliela katup-katupkan me Israelian sabalapkan uya o trail katin nan low and tegati sabal matai ko di Madolenihmw pergi kawasan Kedah Untai Melkaga Malgan Madolenihmw Polin Sarawi dan Daisa Keo Moriban Madolenihmw Coach, masapun man ke mana-man o Sarawi dan kasilasan kumuan nanti o kackin kumuan la limin makalakan o turan para-paran mohon silang lingaling o ang iya cakot at ay kaon o Jesus Christ at ay son kamor kaping o wow roson o manaman dan kuwangi sang mohon cabin kawa met o reiti koros o kola di soju amen. Kalangan Juan Parot Perez o match me kay titier talikayu and sapul matail kat peran ranwat ay sukset iman patrowan pagita lian education in Madolenihmw and kaksawas pane patrayang wolagan tama kaunop taong sak ranwat and kak patrotato o metete tipang kupur o success. Wala kan bil sa wasiliya kan. Ben, ayan si Pino. Pueden ver que se le